Django'mizni kurduk. Bu sabakta olsa birinci proyektimizni işlep ko'reli. Birinci proyektimizni başlayız. Onun için biz proyektimizni birinci proyektimizni kuralı Django admin birinci proyekti start project proyektimizge bir ad bereli. ADV set koyalım mı? Birinci proyektimiz şunday ornaştın. Birinci projekt açıldı. Bunu bir yaktan fırsat bot. Buna yerde ADV site dep proyektimiz açıldı. Emi Django'da bir proyekt başlatkandan keyin anın atынан söz türdü bir bir приложение koyuşuz керек da. Негізі Django сайттың içinde приложениялармен işleydi. Hazır bunu мысалы Django проект өзгө менеджер файлыны жақта жаратты. Эмки мындан кийинки проекттин içindеги функциялар ADV сайт папкасына кирген жокпуз да. ADV manage files antkeni ADV сайттын içinde орногон. Биз болсо могу жерде команда флотасы. Биз буяка түшүшүбүз керек. Так. Manage file start main. Start main'de ошондой эле bir папка дагы Django өзүнчө папка жасайт. Бирок бүтүн мындан кийинки приложениябызды биз ушул manage эменин ичинде main app'тын ичинде алып кетишибиз керек да. Men main app dep başlattım. Birinci proyektimizi açtık. Ondan keyin birinci application приложениябызды жараттык. Приложениябызды баштагандан кийин, куруп туткандан кийин биринчи эле settings'ке кирип, бул жака регистрация коюшубуз керек. Ал мында бар. Main.